obzirom na odluku Međunarodnog olimpijskog odbora i odgodom paraolimpijskih igara za sljedeću godinu, a i samom odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojim su bile odgođena sportska natjecanja, zanimalo nas je kako upravo u ovim situacijama u kakvima ste se našli, vi ste se sami snalazili sa treninzima. Mi smo bili u Istri u kampu ove zime, inače kad je ono hladno, u Zagrebu je hladnije, isto je toplije, pa onda kombiniramo treninge. I bili smo tamo, bilo je najnormalnije i nikad neću zaboraviti tu srijedu večer. Na televiziji se vrtilo da su dva brata došla iz Italije i donijeli koronavirus, došao koronavirus u Hrvatsku. I iduće jutro je bio opći stampedo. I mi smo trebali biti do subote u Istri, međutim skupili smo stvari na brzinu i malte ne bježali iz Istre. Stvarno jako čudan i ružan osjećaj iz one ljepote treninga, iz moda u glavi da se samo vidiš paraolimpijske igre, tu medalju da osvojiš, da nešto napraviš. Sad jedanput vidiš kao malte ne bježiš u svojoj si zemlji, bježiš negdje, bojiš se jer ne znaš ništa o tome. Tako da je zaista bio veliki šok, sve je stalo preko noći. U Zagrebu je međutim bilo još par dana sve normalno i trenirali smo normalno i četvrtak, ne znam datum sad točno, mislim da je bio 20. neki, 23. tako negdje, smo morali izaći sa stadiona i onda dođeš doma, totalno drugi stil života, navikao si po cijeli dan biti na stadionu, vani, posao, jedanput je samo kuća, ne smiješ nigdje vani, ja sam inače strašno društven i ne mogu biti doma baš puno, meni je bio ogroman šok prvi tjedan dana. A kako ste se prilagodili? Evo, znači, taj šok, bili ste zatvoreni doma i kako sada, kako dalje? Pa ja sam možda stao jedan dan taj s treningom i doma sam počeo raditi vježbice, trenirati. Međutim, u to sam vidio garažu kraj naše zgrade i pitao sam dečke iz Zagreb parkinga da li bi mi dozvolili jednu malu prostoricu da koristimo, da donesemo tu neke sprave i utege. I oni su nam to dozvolili, tako da smo mi otišli na Dinamo u teretanu, zamolili samo da nas puste da skupimo sprave, utege i šipke i mi smo nastavili manje više trenirati normalno, naravno bez trenera i bez kolega, nas dvoje bilo stalno i to je to. I išli smo u obližnje parkove, gdje vidimo da nema ljudi, tu smo radili tehniku, malo vježbice, trčkarali i manje više na kraju smo se snašli, ali nije isto, naravno da nije isto. Nije isto. A sada, da li ste sada u mogućnosti malo više vježbati, sad kada su malo popustile te mjere? Pa naravno da mi, prva i druga kategorija sportaša trenira normalno je već treći tjedan, mi ujutro, samo je razlika je, znači kad dolazimo na stadion, prije smo malte ne najnormalnije, uđeš na rampu, ideš gore, sad međutim imaš mjerenje temperature, u slučaju da imaš temperaturu preko 37,1, imaš još 15 minuta odgode, ako opet temperatura ne bude ispod 37,1, moraš ići u karantenu i prijavljuju te zapravo one za karantenu. Imate li planove do kraja godine i kako prenalazite motivaciju za dalje? Pa gledajte, ja sam sebi u glavi sam si zacrtao neke ciljeve, naravno, barem ja imam takav mod u glavi, imam jedan glavni cilj i par manjih ciljeva kroz godinu i pokušavam doći do njih. Meni se nije puno toga promijenilo, naravno, nema paraolimpijskih igara, možda ne bude ni europsko prvenstvo, ali tu neku daljinu koju sam zacrtao, ja otprilike želim i ostvariti i meni je trening isti, ne idemo, naravno, sada nećemo raditi vježbe kojima tijelo utrajemo 120% mogućnosti gdje je velika i mogućnost povrede samim time. Treniramo punom parom, 2 puta na dan najnormalnije, samo što malo ipak više pazimo i da se ne pokidamo ovu godinu kad nema nijedno natjecanje.